kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ala tukumbanisye ni vamwe na Minista wa wimi kaunti ya Kitui ya kimwele kukulia ni maseuvya ikundini kana kukitana na ngani ya Mauvoo. Seneta wa kaunti ya Masako Agnes Kavindu kwenda si mathengeanie na amuika na kumata maikalike mituo ni mithuku. Atandithia anini na alama usululia sindu kaunti ya Mombasa kulalamika kana biasala wende muno ivindani ya sikoko. Na andini walivoti mwana umundi mwakani utu ikunikila yulu wa udhasio itina wakwambiwa kwa diocese ya wote. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changetu kwa njia ni kusilanzia ya Facebook ni Mutongoi TV page ya kwa ni masikitaka. Tuambie Mauvoo maito kuma kauntini ya Kitui balait na wa aimi kauntini ya Kitui kumia ukayowo matana nwe na angangania maambali uminisa muviani wa wimi kauntini ya Kitui Daktari Stephen Mbaya kimwele ni wamenda aimi makwata neta ikundi ilame udho siangedhayo ni kana kukilia vinya angangania alame udho wangedhayo kwa madho wa mandi muno kimwele ainena na andiki Mauvoo ni waweta kana serikali ya Kitui ni kwithiwa imandi ya aimi soko siangedhayo ni kana kumatethesia kukwata madho wa maseo vamwe na kuvetanga angangania livoti umanitwe niwe Onesmus Stella. Etina wake seseki kumulika kio cha aimi mayenda serikali likilina kumavetangana na mabloka alame udho wangedhayo kwa dhoa munini. Yu minister wa wimi serikali ni akaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya kimweleni wa sungi ya kio cha aimi asu heimenda kavindani kala modho siangedhasio makwata neta ikundi na wakana kukilia vinya mabloka alame walalamika methi utameidho wangedhasio kwa dhoa munini. Nitu zikira ngedhenzio nitu kule aimi mandengo aimi manzoko aimi maboso aimi monze momba neta ikundi nondo kutomba neta ikundi na momba nye mazao menyu neta ikundi mukethila mute ama brokers na makatel matota mwanya wa kumupinyia kimwele iweta ngwatanio ya aimi na watu na kutedesa kukitana madhoa manzi kumakula kwa mabloka imenda kunena wasi umwela modho siangedhasio lakini la mundu kuta kila mboa yake kanangira yake eweka broker oka take advantage akubinyia nuru nuzio na afisi na wina bata lakini la mombania ngira yenyu bamwe time na ikundi na muisene na ngori mwandikambia kila mundu kilo siana atakila weti mudho yoka mukere mutonya ko bageni besa nzio na kila mundu ata ngira yake kando brokers mele take advantage. Ngi minister nombola kana mota serikali ni manzi ya aimi masoko mangedhasio no kana kukwata madhoa meyulu pamana kukishana mabloka la methi itamenya masi aimi kwa ilungu iasam idionze either the county government na inyo time na ndu monze stakeholders nitwende no manzi ithi twakwata ithi nitwende no kwata soko ya ngeda yitu mbwena viti National Cereals Produce Board na gawandengo dutu manenya tuone kana ni modho na tuone ni andu mingi tukule kana ni modho na tutethania kumanza market lakini na point number 1 the farmers no mbika twithile to organized tuone kwa to organized the brokers and cartels will organize us ona uyovo kimweleni wa weta kwithia muvya uwakiona nengania mbeu kwi aimi mwambililioni wa mbua yu aimi vindani meokethangethayo ni melekuya imwe no kana kuvanda mbuela yukite iweta kana muvya undu endeana kunyaicha mbeu kila vinda na nivata wa aimi kusuvya ila mena yo tukuli aimi idha minokera ivile mena eli wonze kana mata wonze ili ni mbeu yo wana mbue yukite nondo serikali alama na nengwe mbue na biti meunenge mbwe yukite na twende hiyo mbala tukatubike bantu na twekone ngane mbeo nundo enda kwakishia hivi la numeke na
kwenda utegemea muno kila kindu withini kunengo no zibika imiethe kwibundisi no twiye mbeo yitu wa mino ketha utira kilo pieta mbeo kingela uta na kila wala na tukwenda ukule youth na mo meka kale tumiti mana kuna wewe myundani meme mathenya ona wiyo voki mweleno wakule amuika kulika maundoni manema iweta niyo tonya kutelesya kukitana nzava ile mbetani wakamba mwana kumamandhia mawia kwa namba nene dili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui nita Onesmus Chalo. Nusiokethia kauntini ya Masako na mwasini makulu amathengianie na muikana kumakosoa kuma mituoni ya ki umaitha muno maunduni ala maumilite matukuni ya ni ukulio kuma kwi seneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu na munini wa ndongo ya ala ingi mbungeni ya Masako Jackson Daka ala meivikite cha thini cha kumumasya mwanake umwe na ulahune yumisie thayo kwa nzia ya kuiita kuyatala kauntini ya Masako vailikanwa kanave angi aname yumite thayo kwa kuiita onde me athukumi ma boda boda kilio mbunge cha Matungulu mwine uwa 10 ile mwakani u ama elesia kana ni vatoneka muika makethi wa mailikanziani sia uimoni kana sia mikato kukitana na maundu makoneti ngalama ya mikalile na ilama emelwa mailika nakosa mathayumo livoti yake Boni Mutesia. Jackson Daka inene cha thini kicha mathiko kuyacha umetalalesikana no nginya sia iva mwana atongo mu makanisa matethesia muika kuyana na kumaveta na metu methuku nele tumite ingi maumase mathayo kwanza ite kueleka nthini wa kisioki mapasta ala mwiva tumu yeye mudu kumeuya ula wewe urunjutu nena pa yeki mui yubi andu ana neyitie yu ana mendi chekono mambo da boda sawa weona mwana kana mwitu waku alikamu kuna biashara ila wati ya niite na kimuno sawa nuru tiana isusi yida desito tikulia kwa ndaya musie weba tedhi anisi awe na pastor tedhi anisi awe na father bikanasi anistulu na keseneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu wetano nginya muikana momethiwe na nzianze ose kumina mathina lama mekumbila heweta kana ingi metua ni thayo mena miaka minini na kutia misio na ingine vatonya kama ketho malikita uthaithini muthuku kana mituoni te miso ila mete mathina maingi makimikalile kane yumisie thayo na ni cheba nundu ni mwana munini wa miaka 35 na ni watia family ni watia siana na ndiasia nzia ilo na endie nasio tinzia itana ile kuepukwa ni asia andu mamuika nengo mweso banundu ne wabe mwana ingi ina sejumisie thayo otake na onde nimeutwa boda boda andu boda boda ni asia kumitandao ni mulikile maunduni maingi na ila walika maunduni asu mulikite na wabika muthia na wethi andu esiondu ukweka next enda kwa pastor kana kwa mundu muima wa musie umwelesie thina waku ni mwao nundu kwezita tikumina thina kwanza kwezita ni kwambia thina ola munene na Ngai nundu nuka umela mbe wa Ngai umutavye thayo su wosie niki nundu thayo ti waku ni wa Ngai na ndiasia nitumwendete na nitwisi aingi menu mwilika maundu ni maito maundu mathuku ma Illuminati devil worship na maundu angi maingi matena maana walika bandu ba kwezita kana kwezumya thayo enda bala be pastor kana thi bala be mundu mutangie strong au boye au tilanye na siendo isu na hiyo ndo ikweka ikayo kia satani ndena vina kutengai so baibata wa kwezumya thayo ni mukulio kwa ndaya alamu mbo mulikita maundu ni aya mwithu imenesa na muzika ali muithimone wa mundu tona mutethia Jackson Daka imenda mwika kumanda nzianze ose akukitana maundu make mekalile na muno make ukwati na kethani muteti wa unga mapandu anene na ndo ama ituma mwika na mulega kwende kwa ni pesa sia rahisi ni sawa kai kwende kwa pesa sia rahisi pesa sia rahisi ni sisi tumatilika nani uka tuzonganie tuze manana wala nyene mambo ngene nuka otona ma
Sawa, wewe pesa mingi na kuweka sawa. Kwa hiyo pesa sione kazi ya rahisi. Otau weweta kana ingine watonyeka gikethi wa chotho thetwe no tumi wanda wanthu kumbatane kana ilesi omila si utumi wanamo ikaingi sio neithi hemenda maofisa ma polisi kwendea na ikia kithito gukitana ndawa ithi na kuthukuma wia wona ulunga lu kwetana muika kana ene nthi onthe na merikuwa rahisi. Ruti ya Yesu sikila sia alasi nduisi ola nduisa hivi alone na leo kindo wapi sawa kila kingi na wasi kumila nisi ambati yemo no juba leo achumani na kwati yangi baba angita baini kila mtu akiyoka singano wake peka kundu okatoma nekunda kiguru yongene baitu ni chongo tamu kiaba na niende na utamuka. Kama wewe unaleta tala ukiwa askari, fanya kazi yako. Ndio uliona juzi tulifukuza OCS. Kama umeleta tala, fanya kazi yako. Kama umeambiwa tala kuna pesa ya kuokota, hakuna pesa ya kuokota. Kaundini ya Masako matongolo nyeni tawaboni motisia. Kavindani ka enendi maende na kuvika isioni kivathukanio cia kwitanithia na endwamo atanithia ma biasala nini na alama kuthio cha sindu isioni ta cia beach nimeukulia kaneno lalamika utandithia kwithiwa winthi muno nimeweta kana nimanae kwatitie kuketha vanene kavindani ka kama sikuku indi enendi ala meuvika isioni ithi nimeulalamika kana ngalama ya mikalile ya mbatite muno. Ripoti yake Angelina Mose. Atandithia nthini wa Jomo Kenyatta Public Beach na ila isikieta Pirates ni makuetakana mwaka ungalama ya mikalile ni evalukite vanene utandithia maiwetakana andu ni maneyumilisia kwa wingi muthenyani wa sikuku vala enendi makulalamiki ngalama ya mikalile kwithiwa iyulu muno. Ngalama ya maisha ni bandite muno kiune kitumi chambe kitumi cha keli ni kana andu ni bethitwe na long holiday ambako epidele ngitwa ina short holiday whereby andu maokie kwa short duration na business yaonekana nene kiasi nikwithwa andu maokie kwa kabinda kamwe. Biashara kweli kusema kwetwa ugo yani biashara ni siokete nthibio tito ndo muna myake lengi ya gwetina ni makuetakana maundu ma utandithia sikukuni ya mwaka u menthi muno kuvita mwaka muthelu vala makuetakana kitumi kinene ni kwithwa ene nthi manai na muthumu o mwasa na aingi moni metelete kutunga ciana masukulu ni mwaka ni twathi kwana na mwaka ulo na bitie na mwaka utwe na guo ni kwithitwe kwina mobenduku kiasi na mobenduku kama umanite na ni asia ni kwithwa na ibinda nene muno ya holiday omwezi bio kana holiday ya ibinda yambe bau mwai muthelu. Ukame ni mwingi sana mpaka ukiangalia baharini watu ni kidogo, si kama mwaka jana ilikuwa bichi, ukiangalia hilo bichi watu ni wengi, lakini mwaka huu kuna ukame sana, kwa hivyo uchumi naona umepungua, watalii wanazidi kuwa chini sana. Kavindani kwene nthini maende yana kuthuthwa kwithiwa memetho maikavikie kuvenwa kavindani kama kuvikana kuere ciana cio kuthambia vala Paul Mbunzana ula ni munini wa mwene kivilo atanithia nthini wa Pirates Beach ukwetakana atanithia nthini wa Beach A ni maandikithie na mena uniform na badges aimenda ene nthi kwithiwa memetho maikakomane na angangania nitithitwe dina andu maitu ala tuthukumana mome ciamani mbalimbali siama ila twina sio nthe andu ala mathukuma bame na uniform na badges kou ni nguthuthia ene nthi ala matembea ku matembee ku na ila makwambia kunene ya kuhusu mathoa kana kulika nthini wa starehe ciaba we make sure kana ni wa manathoa wa kindu kila ukwenda kwika ethano kwenda ulika kivuo ni we mathatho wa tube ethano kwenda kunwa visa we mathatho wa visa ne besiana ethano ne kuwa kindu ne ethano madafu ne ethano chau we make sure ni mwamba kwa agree kana kwitikela na thoa mbe wa utanamba kukwate service nondu pandu bo ndebe na andu ingi beko sa kwitha bena andu amwe mena lusa ni nthini wo kou nondu wa elements ila mbuthu zitona kwitha sibo cia kutapeli kana cia kulusia ni kana no mpaka mukwatiania mathoa before service yoyote mutanamba kukuna.
Asira makogana sena no mende mundoka edha usubya mwanake nundu mwana ni mali ya serikali na wedho kumisi ando mwana waku nukuwaze wa meao ila ya ilete nundu mwana ndaireta kutia kwethwa utena ukite na mwana waireta musubya ndakagutio na distance ya mita imwe kuno aleta utembe na mwana ku mukwete kwoko ura munini na ura munene kwa mwa device. Ona uyo voene nthini makulo meyumilie kwa wingi na kutana na ciana cio matena wia ni kwithwo ceceni wailitwo kwa kilungu kinene. Na netwethitwo na mode agency tayu usaize baambi chivena mbodi za usikia usalama mbalene veona nduma Land Cross nundwa kunenga ne first aid na vena patrol mbeanu ya skale kuma department zonde national ngina county kwa usalama bane mwekeku ando maiketho maukia kuka kutali onetha usumi ni mumo no mpaka tukethwa na mavina makwe burundisha. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tuisonga na mbele tukunikila livoti ye mwana kuma kauntini ya Makueni vala mwakani uangili ile na miongo ile na itatu uwe mwaka ulaukusi ye udhasho munene kwa etekilima kanisa wa Katoliki kauntini ya Makueni itina wa Mauvoo Francis kutangasa diocese nzao ya wote na ila etweye ungu wa diocese ya Masaku kwa evinda yasa. Bishop Paul Kariuki akitangaswa tukwithiwa Bishop wa Mbethiu thini wa diocese no ya wote niwe anisio wambo yasya etikilima kanisa wa Katoliki kumangalikoni ya Makueni kwitha makwatie diocese nzao na ila ti kwa kanisa wewoka indi ona kwa kaunti ya Makueni ikukwatiwa kwithiwa yete mawali kukauta mevo maendeyo. Mwandikiti wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni no kwithiwa itubiani ange wa ila tumebatisite udhasyo wa wote. Siku ya muhimu zaidi ni mwaka we munene kwa thaithima kanisa wa Katoliki Makueni na hata kwa ivinda ya miaka o mingi muno methitwo meungua diocese ya Masaku. Bishop Naman Kingo kwa miaka kauta mivituku akithukuma mwondo wa Makueni na Masaku ila ithitwo i diocese imwe itina wa kwithete kilima Katoliki Makueni methitwo makikulia o muno maanwe mboya cio nine aniye mwaka huu. Bishop Paul Kariuki nola yethitwe bishop nthini wa diocese ya Embu anatangasio ni Pope Francis kutoka Bishop Mo wa diocese nzao ya wote matuko miongo ile na ile mamoi wa mwonza o mwaka huu indi matuko miongo 3 mamoi wa kenda. Siku ya muhimu zaidi makilima thaithima kanisa huu momba ni yake wanza ne chaunwa na valandongo ikauta evondongo ya chama cha Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka Eugene wa Malwa mwandiki muteneka Teresia Mbaika kati wa ndongo ingi cia kusiie cha thiki. Asante. Na yunundo ni wami na kupeka sikavu wa diocese ino indi yuno kwikalila kivila kiu kila nuncio kalile na inewa ndata ya wili. Now you will sit on the cathedral. Nunzio ni mwakilishi wa Pope nthini wa Isilova niwe na vakenya na nthi ya South Sudan vetha nunzio mwe Bart Van Megen na ulononga menye chathi cha diocese nzao ya wote na kuikithia kwetwe kwa Bishop mweu. Being as we are in the vacancy, the Holy Father has appointed an apostolic administrator in the person of Archbishop Anthony Moheria, who was already, by the way, the Bishop of Embu years ago. In a sense, it's a homecoming. So we hope that also in his able hands, the Diocese of Embu will continue to grow and will continue to grow the seed that Bishop Kariuki had already planted. Chumane kiu Bishop Paul Kariuki no atwaise misa ya mbe kanisa ni wa St. Joseph the Waka musie ni wa wote. Mimi ni Askofu Paul Kariuki Njiro wa jimbo mpya la wote, jimbo la Katoliki na wote, na ninayo furaha kubwa kwa sababu leo tumesherehekea misa ya kwanza na jimbo hili letu la wote.
Nimeona Wakristo ambao Wakristo kweli wako na roho safi, Wakristo ambao wako na imani dhabiti, Wakristo ambao kweli walikuwa wamengojea hii jimbo kwa miaka mingi. Ninayo furaha kuona tutashirikiana pamoja na mapadri, watawa wetu, wakatekisi na viongozi wetu wa kanisa na wa serikali ili tuweze kuunda jimbo letu kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kile naombeni kama vile mwikamba azeye osavinya tuendelee mbele. Kuka kwa Bishop Mauvoo diocese ya wote ndongo yikusia kana kwitethesia muno kukusia maendeleo makueni na inge kukusia ndongo ivamwe kondwa kwa muthuko mamwene ndi nundu bishop watu tabianesa kana we okite kuta servant leadership kana muthukumi wa andu wonde kondwa kumi wangai anitetha na chathi kinene muno na twatana kwithwa na diocese nundu diocese ni kindu kinene ni kutuyania kimwikio na icio oketuyania kimaendeleo kwa hiyo andu mama kuweni thaina ngoo nene ya kwenda kuyana bala bengai na ngoo nene ya kwenda kuseuvya kisio kiki tukikalenesa Bishop no tuye kindu kila kinene satani ula munene tenda ukitana nake nucha ane kwati ithio nthe tuyobe kabyu kuli Bishop waitwolote londo tukwika bamwe na county government na atongo yonthe mumaitho kwitrocha withie ni tatana nake nondo batoneka nitwa indara kina twa komana na Bishop na twa yanga wambinge muno pyu siondo andu maito meusubika kwizila the new diocese na ni twa banga ta leadership ni tuithi watitho komana na Bishop teba mwe nikana wisethia maundu ala tutonaika takanisa matono tethia andu maito ta tongo nimeenda twa mutethesia maundu acio na ndiasia kwambia iyo ta kwa diocese andu ma biashara ma wote ni kutuinda tuithoke wa andu nimakenda mayuma kundu nundu ino niyo etkora the diocese enda mayuma kundu ko itumukulia mose mwanosi na mose tusoyuno ndo wako na biashara oingi kuka kwa diocese nzau ya wote kwiminukilia savali ya uthasio kwa makueni ikililikano kana mwaka wa 1990 na ile makueni ne yevonokanisie kuma kwe Masaku na yatweka district nzau katiba nekeuka mwaka wa 2010 makueni yaonga mata county na ende mwaka ni huu uvandeni wa kanisa ni wa Katoliki makueni yethi wana diocese nzau na ila isikania ta wote kitumi cha diocese inu kunengwa isitwa ya wote ni kwithi wa diocese ya kanisa wa Katoliki inenga wa masitwa kuyana na tauni nini ila yinthini wa kisio kiu yu Kenya ina diocese miongoli na thantatu cia kanisa wa Katoliki siku ya muhimu kilungu kike mwana nthini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV chomba nywana kweto kwaku ninye Caleb Chalo Naende muve mwana mundu Caleb Chalo esumimwe kati walivotisi mwana ila tuendeye kudhi watu nengelelea siya maundu alama kitukite mwaka ni uangili ile na miongo ile na itatu naende nilivotilia kudhi watu andini wa udhiumu wito wambe tusi wakadia tuwedhiwa na Mauvoo wangi kauta andu kadhivasa tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yuva withane kuestablish kana siambo kwata lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twamiiba sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uye ni mbali cio na moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo wewe ondukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenu kienye nuru nayo wiani
ila nenukie ninethiwe na masama usisa siendo syakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Wasiwasi ni waki, dayuni wa mutangiwa. Nilikana kaibali, Yesu waise ni wabela. Tumaneni kana, gainda kuweka. Gainde basa, gaindi na utabota. Tumanini kubiku, tumanini kubiku. Mwe Yesu na ataiwe, nyeni tawa Veronica Siombua. Noenda ukwata wathi usu uwa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku. Osa simu yaku ubinyeye star 837 star 3016 ash no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simo na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo kwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Kalibu ngembeni wa Vilingi wa Mauvoo tulisonga na mbe tukunikila Mauvoo makonete mujumbe wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka ni watu la muti serikali ya kaunti ya Masaku kwa kwithi wa inengane kimanza kinini muno cha ilovia sia basari na kutumia amaniwa alama umete misine mevime kwithi wa mainyama wanendevia masomo na angi makaema kuvikiwa nisi sia basari mbunge wane na ke evindani la wanengane basari kwa amaniwa mbe wangili muonza ama imani sosiali ulu iseso ila hatua iwa kiwanzani cha skulu wa msingi wa makutano DEB livo chumbani tuniwe Daniel Mwongela. Mbunge wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka Musau ni wakulia serikali ya kaunti ya Masaku ivathe kimanza cha kuyana cha ilovia sia basari kenda kutwika kisomo cha manigwa ala kwa oyu maende na unyama nundu serikali isu ya kaunti ya Masaku ithi 20 vatha ilovia ite sia kuyana kwa manigwa wala ingi mo maende na unyama muno mate ukwata basari nyandi ku understand patone kata county government ikanengane silingi ngilimana nana na kawai inengane silingi ngili milioni miongo thandatu. It doesn't make sense. Omonde ne the atwina applicants might ni around 7,000 wa nya award the maanisha mbioni wa munyu Mwala on average we are getting 1,200 comrades kwa huko kubyo kita na okita silingi manana kwa comrade. In essence, county government they need to improve. They need to pull up their socks. Hii mambo ya kati wa kumingi na kuongea kizungu mingi haitatusaidia. Asianenga siana siondesi ya secondary schools basari. Mweni mwizimbe za siandu no siongeleke. Nunu ndisio kauti la ingi nenge siana siya secondary. So they need, in fact, governor kwa maudhukoma ni muisho kwa comrades. Nundu etuma mbeza ilangu nengane ilan guisa munenga nitilani nenge siana siya secondary. Ni uneni ula kwa tembo ni MC wa ward ya mbioni ukambo wa Mwala Peter Kilonzo ula waesikana enenthi methi tunawekwa atimuno kwa tabasari isu indi ivelovia isu amina kuma kwa serikali ya kaunti ya Masaku na utalo muni nivyo wa manigwa kwa totethio su nundu no ilovia nini ivathia wa kila ward nundu wa kaunti ya Masaku mbesa ila inenganirwe cia basari ila si uthiuka yeye wa ciana situ palaba ile za ciana cia secondary na ciana cia university na ciana cia TVET ni silingi ngilimana nana comrades nenda tuigeza utine nduba na nitumia mbiuni tangelekani silingi ngilimana nana kuania ngili 3 kwa kila kana PK ngava na ya ciana mbiuni ciana inewe ciana maneli na miongo thandatu na thandatu sio maziana maneli miongo thandatu na thandatu mbio ni na sub location 10 si sub location 10 nuke ni anisiana hii na sub location 10 kwa kila sub location aya
Ku kila ndua kila sub location ya 26. Kwa wethi ya nina ndua ya nadhimwe bione. Kwa hiyo za ndua ya nadhimwe ukethia kwa kila ndua PK niendeka ninengezia na zia nambasari. Siana ile na nusu. Daniela Mwankela, Mutungu TV, Kumova Mwala DB, kauntini ya Masako. Kisomo cha utuika wa matuku a maunduni ma kiuvundi kina utonyi wa kuseuvia mianya mingi ya mawi ya vandi ya Kenya ona ile mbetani ya Afrika. Uni kuyana na atandithia ma kimbene alame weta utalo munene wa mawi ya meu oyu huyenda muika wina kisomo kikele mavuti maunduni ma utuika wa matuku a kana IT ni ndeto ilasi adhingilelo muno cha dhini kimwe cha kuikia ngovia maniwa maana elena miongo itano alama mini masomo mo makuvi maundu makonetie IT no kana kwikoniana mawi ya sektani kivadhukanio sionde ila si kwenda ataalamu matuko alivo chumani tuniwe Benjamin Mwaka. Atandithia maki mbene ni maweta utalo munene wa muika va Kenya urona kwitikilika kwa wingi valuani lembetani ya Afrika ethwa wina utwika mukele mavuti maunduni motwika wa matuko haya ni digital literacy kindu kila kina utothi munene oingi wa kwaili okwati wa nthi. The problem across the continent is the same. There's unemployment and there's a lot of young people. But for us to trade better as a continent, we have to create qualitative human capital. Because in the quality lies the economic and the social capital that allow us to enrich a lot of our countries. Maidena hechino kukusia jathi cha amwika maanele na miongo 5 kwa kiwango vya hechino masomo maki uvundi maunduni ma mitambo yani IT ondo mwena maundu makwailia utandithia kwisila kisomo chotu kwa matukwa amwa matandithiano ni mathingila wailu wa kisomo maunduni motu kwa matukwa niwo ukwisa kwailia sekta sia vata sia serikali ta uiti wemi waki wa nhumba ona maunduni makinandu no kana kuongela usiao na kusia wana ngiko wa mali. What we can do with will, and the key word is will, and it's not money, it's not even, it's will. With willpower, what we can do is change our own tiny little ecosystem one at a time. Technology is a tool. It doesn't change, it will not change your life. What will change your life is here. And what will reshape your mentality is the ability to understand the fundamental principles that will drive you as a person. Kisomo cha mwika uwa amadhiwa maanele na miongo 5 kuma wa musini lovi na kila kana atuiketwe ni vengi umava Kenya. Kithwa na uniko munene muvango na serikali wa kwailia na kumandhia mamilioni mamwika mawia kila mwaka. Kwizilanzia si utuika wa matukwa otaundu muvia wa mikumukanile na ICT wethitwe oiweta. This second cohort of graduates have undergone training focused on digital skills, software development, AI, and blockchain to give them a foundation for innovation and entrepreneurship through which they can develop innovative solutions to local and global problems. It is a technology that will change all of us as we know it. And we don't have time either. It's not about tomorrow, it's not about it's about what we do today. The rest of the world is running at the speed of lightning. Vilingi wa Mauvoo kuma wa musini wa Ilovi. Nita wa Benjamin na Mwakam. Na ke Minister Muveani wa Mauvoo ndini Profesa Kithure Kindiki yue asia serikali ni kudhingilila Mauvoo ndini wa maskulu ala me isio ilasi kumbiletwe ni mawe kuna uvungulu wa Mauvoo kumana na ungendile wa indo. Kindiki asia serikali ni kwa kama skulu ala mavikie kudhiwa mayana ngwa ni ingendile sia indo ni kana amaniwa matedeke. Rumala. Shule zote zitafunguliwa ikiwemo Cheptulel Boys, ikiwemo Cheptulel Primary, ikiwemo Sapulmoi, ikiwemo shule zile zingine ambazo ziko katika sehemu hii na kule pia mpakani wa West Pokot na Turkana South kuna shule zimefungwa, vile vile zinarekebishwa. Januari zote zitafunguliwa. Tumeongea na idara ya walimu
ama tume ya kuajiri walimu wote watarudi, na kama kutakuwa na sababu tutaongeza wale walimu wako hapa, na kama nilivyosema, kila shule itakuwa imelindwa na polisi na afisa wetu wa ziada. Ile kazi sasa nataka mnihakikishie ni kama mniambia kama mtaleta watoto shuleni jameni. Meona waziri amekuja kuishi hapa kwenu. Hata next week narudi tena. Umesikia hiyo kitu? Yes, rudisheni watoto wasome. Msiwe na wasiwasi. Msiwe na taswishi. Bring your children. They will be safe. Wakati watoto wanarudi shule. Hiyo tarehe tumesema tarehe 8, tarehe 9. Serikali ya Kenya itatoa chakula ya kutosha ya kusaidia wanafunzi wapate chakula the whole term, the whole year, mpaka siku ingine huko wakati mtaanza kulima mashamba yenu na kupata riziki yenu. Nake spika wa mbunge nene Moses Wetangula ni wakulia imimeki ekidito miundani nikenda masaidia leo mwingi na kuebia misio vamwe na kusiania na nzambi ya Kenya na mwisho wanza mwaka nitwadhi wangili ile miongo ile na ina kabindani kauwe Wetangula ni wamenda mateleva kwethi wamengu numa leloni tanze imwe ya kusiania enendi na mbanga ibindani ya masipuku leto siya kesi kwa tombauni muyumbe wa Kabuchai majimbo Kalasinga. As people of this region, we want to thank God for giving us adequate rains the ending year. Tulikuwa na mvua ya kutosha, tumelima, na tunashukuru serikali ya Rais William Ruto kwa kuleta mbolea na kuteremsha bei kutoka 6,700 mpaka 2,500. As we go to the new year, I urge all farmers in the country to rededicate their efforts and energy and produce enough food to feed their families and the rest of Kenya so that we don't suffer from food stress. As we continue celebrating, we pray for peace in our country. We pray for peace in our region. We pray for peace on our continent. We pray for the conflicts going on between Palestinians and Israelis to stop the senseless loss of lives. We've lost many lives in their thousands. We pray that as we go to the new year, sobriety reigns so that people can live in peace. In urging our drivers on the highways to drive with due care and attention, to ensure that we don't have senseless accidents that cause injuries to people, losses of property, and deaths that are avoidable. I will take this time and caution, take a serious caution, and caution the drivers on our Kenyan roads that you are driving and carrying angels and people of God. We expect you to drive and be very careful on our roads so that we avoid the loss of lives of our people in this country from now, between now and Tarehe Moja.